आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहानबद मरु ओबे पाव मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेना हाइरी क्यामगैदा सागलिबा कोविड हॉस्पिटल चयोल अनी की मनुंगदा संगानब होटनरी केंद्र की रेलवेज की राज्य मंत्री ना हाइरी मणिपुर पाइखलिबा रेलवे प्रोजेक्ट चही अनी की मनुंगदा लोइसिनब होटनरी अमसुंग पैरालंपिक्स गेम्स था भारत की सुमित अंतिना नुपा की जेवलिन थ्रोदा सनागी तकमान म लौब ngamkhre सरकार की फैसिलिटी सिंगदा चाही तारा निपान की मथक की मियोई सिंगदा कोविड-19 की वैक्सीन लेबना काप की कैंपेन लेबाक सिंबा थुंगदा चथरी बना नहा वरिबा सिंगा वैक्सीन असि कापथोंनबा अमदी अतै मियोई सिंग वैक्सीन कापदा सुमतेंग पांगबिनबा हाइजरी कोविड की अकीबा लैरिबना मियामना चेक्सिन बवाटपकी थौंग सिंग तोकबिदुना यारिबा मखै युमदगी चथोक्तना लेबियो तंगाई फदना चथोक्लबदी फेस मास्क सुपियो फुत्तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थंबियो माइ मिट अमदी खुद सातोइना हमदोक्तुना तरु तनाना थंबियो कोविड का मरी लेनबई इपाउ सिंग अमदी मतेंगीदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 011 23978046 अमसुंग 1075 नी अदुगा राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 0385241166 अमसुंग 18003453 नी हौजिक मपुंग ओइबा पाउ मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेना हाइरी क्यामगैदा सागलिबा फमुंग चनी लेबा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल लाकलिबा चयोल अनी की मनुंगदा संगानब होटनरी मुख्यमंत्री ने ngarang हॉस्पिटल सागलिबा मफम मदुदा चत्तुना येंगसिलबा तुंगदा हाई हॉस्पिटल असिगी अयाम्बा सरुक लोइसिलक्ले हॉस्पिटल असि मतंगवा चुनरबा ख्वाइदगी फबा खुसु खोलाई कयागा लोइनाना सेमगटपा टॉप टॉपा मखलगी पब्लिक हॉस्पिटल नी खोंगचत अदुदा शिक्षा मंत्री एस राजेन अमसुंग एमएलए एल रामेश्वर सरुक याखी अमरोमदा श्री नोंथोंबम बिरेना लुवांग संगबमदा लैबा लुवांग पोकबा मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था नौना सागलिबा पेविलियन सु यंगसिनखी हाइरिबा पेविलियन असि साबा लोइसिलक्पगा लोइनाना राज्य सरकारना अथुबा मतमदा संगानबा थौरांग तौदुना लैरबनी केंद्र की रेलवेज की राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानबेना हाइरी मणिपुर पाइखलिबा रेलवे प्रोजेक्ट की थबकसिंग इंग्लिश अनी कुलुमदोई फाउबगी मनुंगदा लोइसिनबा होटनरी श्री दानबेना ngarang इम्फाल वेस्ट की संगाइथेल मनाक्ता कांगपोकपी जिला का ताइनबा मफमदा हुटलिबा रेलवेज की टनेल नंबर 12 की फिबम येंगसिनबा चटपदा वफम असि पांगमिसिंगदा फोंदोखिबनी महांगना हाई कोविड-19 की लाइचत अमदी लमलौसिनबगी थबकता मतम खरा चंगबदगी प्रोजेक्ट असिगी थबक थेंगथरकबनी प्रोजेक्ट असिगिदमक फंगी अवाटपा लेते दरकार लेबा सेनपम खुदिंगमक मतम जाना थादोकली हाना लेखिबा मतमदगी खरा थेंगथरबसु इंग्लिश सिंगनी कुलुमदोई फाबगी मनुंगददी प्रोजेक्ट असि लोइसिनबा ngamgani हाइबगी थाजबा मंत्री ने फोंदोखी खोंगचत अदुदा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज की ऑफिशियल सिंग लोइनखी मणिपुर कोविड-19 लाइचत माई पाकना लाक्सिन बंगामनाबा राज्य सरकारना कोविड वैक्सीन कापगी थबक लेप्तना चथरी राज्य की हक्सल विभागतगी फंगबा ख्वाइदगी नौबा रिपोर्ट की मतुंग इन्ना था असिगी 19 फावबदा पुन्ना मियोई लाख 13,13,915 कोविड वैक्सीन कापथोखरे मखोइसिंग असिगी मनुंगदा मियोई लाख 3,33,500 सुकना तरेतना अनिसुबा डोज फावबा कापथोखरबनी राज्य सरकार ना मणिपुर की ओइना अपुनबा मियोई लाख 18 कोविड-19 वैक्सीन मपुंग फाना कापथोकनबा पांदम थमली ngasi इम्फाल वेस्ट जिला की ओइना तोंगान तोंगान मफम निपानदा चई 19 की मथक्ता लेबा मियोई सिंगदा वैक्सीन कापथोकनी मफम सिंग अदुदी आरडी विंग कवा अमसुंग खुंबोंगदा लेबा पीएचसी सिंग वांगोई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रिम्स नावरेमथोंग कम्युनिटी हॉल विजय गोविंद मांडोप अमसुंग थौदा भाबोक लेकाई कम्युनिटी हॉल नि अमरोमदा ngarang मियोई चनी कुलहुमदोई नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओबे थेंगखी मियोई अनि लेखिद्रे हौजिक राज्य असिदा कोविड-19 की एक्टिव केस 3,394 हंथरे नाबा फगलकपगी चांग चादा 45.35 यौरे पाउगी मरक थना अतेनबा ब्रेक अमा
Chahi tara ni palamadi masigi mathakta leiba maruaina healthcare worker frontline worker yauna COVID-19 vaccine gi ahanba dose kapkraba matung chayol tara ni thoi shuraba mioi singna chayol tara taruk fawbagi manungda Covishield gi ani suba dose kapthok hosi vaccine asigi ahanba dose kapkraba mioi kudingmakna yariba makai athuba matamda designated COVID-19 vaccination center sing da chatpiduna vaccine gi ani suba dose kapthok piyu matam chana vaccine gi dose suna kapthok hobana laina asidagi ngakthoknaba pangal hengat halli Paujen Jariba National Health Mission Manipur tabiriba pau si akasbani imphal dagini Tokyo da hujik chathariba Paralympics Games ta Bharat ke Sumit Antinna nupagi javelin throw F64 events ki final da meter 9.9 mangalam duna sanagi takamana ma laukhre Bharat ke sanaroi sing asina Paralympics Games ta takaman sing laurakpada Rashtrapati Pradhan Mantri Kendra ki Youth Affairs and Sports Mantri amadi Manipur ki Mukhyamantri yauna tungan makok thongba mioi singna harawa amadi sanaroi singbu thagatba phungdokre Bharata COVID-19 kapayaba mioi pumbada ahanba dose ki vaccine mapung phana kapthokpa ngamba ahanba raja Himachal Pradesh na oire wafam asi Kendra ki Information and Broadcasting Mantri Anurag Thakur na mahaki Twitter da phungdokhibani Mahangna hai Himachal Pradesh ki chaihi tara nipan ki mathakta leiba mioi khudima COVID-19 ki ahanba dose mai pakna kapthokre masiga loina na leibak asigi nagari khudingmakna COVID-19 ki protocol makhata na ngang na chatpinaba amadi suksoi soidana vaccine kapthoknaba appeal tauri Jammu Kashmir ki Poonch sector ki ngamkhai paring line of control da narol da changjilakna ba hanaramba terrorist singa Indian Army ga khutthokna khre khutthokna ba du da terrorist ani sikhi Imphal da ngasi phungba pause singi maru oiba pau singi dama hauji ngangong kiran leire kiran thagachari nei ni Imphal ngasi phungba pause singda maru ina phongnariba pau khara panbitarabadi Kendra ki Railway ki Rajya Mantri Rao Saheb Patil Danbe na Railway Project ki phibam yangshin khiba Chief Minister na Kiamgai ki COVID Hospital ki phibam yangshin khiba amasung COVID-19 ga mari lenaba pau sing sin haibatai Sangai Express Manipuri da Railway ki thabak sing lisingani kulhumdoi da loishinana ba honari haiba Railway ki Rajya Mantri Rao Saheb Patil Danbe ki wafamna ahan headline tori COVID Hospital sabal loirakle mi Chani kulhumdoi positive orga ani sikhi sani humpumapan phagat ki haba pau amana pau sia sigi ani sibu headline tawni irai bakta BJP ki lengak na miyam da freedom of speech lehindre jail da namsin badu kinabadagi achum badu phongdok nadre haiba Manipur Pradesh Congress Committee ki interim president and lokena phongtu ki wafam na ahan headline tawri sana laibakta naga nala mathakta dukan sagatle lanai mioi singna footpath khopchin le haba pau na photo ko konana ahan headline tawri Mioi anidagi hena sidre positive su sani kulhumdoi khakta oire haiba pau amasu pau sia sigi ahan balamai de phongni Naharol gi thodang da railway gi project sing railway minister na yangsin kre project asi athubada loishinduna miyam na sinaragani haiba pau na ahan headline tori CM na Kiamgai gi dedicated COVID hospital yangsin kre haiba pau amasu pau sia sigi ahan balamai de phongni Pongna phomda positive oibiga sang sa da nipan dasmik nipan mapan da hanthare haina headline tori Jiribamna mi khudingmak first dose ka pangamba Manipur gi ahanba district oire haiba pau amasu pau sia sigi ahanba lamai de phongli Isel Express ta Mikhal matung da BJP lengak amuk halak daroi haiba Congress ki N Loken gi wafamna headline tawri Huyalan pauda PMAY gi makhada yum sagat luraga awat pasel pibiraktawa yumbu singna ashe din ngainari haiba pauna ahanba headline tawri Imphal Free Press ta Kwakaitel Akham Laikai Firing Inquiry Commission ki report release torkle haba pauna headline tawri People's Chronicle da anikhak sikhi sani kulhumdoi nongno positive oiki positive oibig sang hantarakli haba pauna an headline tawri Sangai Express English ta railway project English ni kulhumdoi gi me chalakpu phawbdo loisilagani haba railway gi Rajya Mantri Rao Saheb Patil Danbena phongdoki wafamna headline tawri naini Thagachari Kiran Loisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask supa phutaru apnana leiba khutsamadi mai mitaru tanana thamba haiba achamba thong ohum singang na chapinaba muk anan singjari aroibada maruoba pau amona Mukhyamantri Nongthombam Birena hairi Kiamgaida sagatliba COVID hospital chayol ani gi manungda sanganaba honari
केंद्र की रेलवे की राज्य मंत्री ना हाइरी मणिपुर पाइखलिबा रेलवे प्रोजेक्ट चाही अनी की मनुंग लोइसिनब होटनरी अमसुंग पैरालंपिक्स गेम्स भारत की सुमित अंतिना नुपा की जेवलिन थ्रो सना की तकमान लौब ngamखी पाउलुजरे।